Evo, čitam baš danas, umro Slavko Goldstein, veliki intelektualac, napustio nas je u 90. godini života. Pa da vidimo što piše u komentarima. I evo ga, izgleda da je krenulo. Damir kaže, crko magarac. Nenad je se navuko, kaže, to govori više o tebi, Skote, fašisto-nacionalistički kradezevski isprdak i 1:0 za Nenada. Ali Damir uzvraća, kaže, Nenade, govnjaro. Takvi su meni pobili obitelj 45. i postali leševe u Jasenovac. Ti mora da si neko čifutsko govno 1:1. Uključuje se i Filip na stranu Nenada, kaže, Filip, sram te bilo. Ipak suci ne priznaju, kažu, nema dovoljno elemenata uvrede. Ali zato Damir uzvraća Filipu, kaže, poljubi me u usrani šupak. Suci kažu da, poen za Damira, međutim to je ujedno i autogol, budući da Damir insinuira da je njegov šupak usran, tako da stoje 2:2. Miroslav sada kaže, a moj Damire, čitam što pišeš i prođe mi kroz glavu da očito nisu obavili dobar posao. 3:2 za protivničku ekipu. Damir uzvraća, kaže, Miroslav, super, znaš šta, posrem ti se u usta. 3:3, Damir izjednačava. Miroslav kaže, kultura na nivou. Ipak nema dovoljno elemenata online uvrede. Darko sada napada Damira, kaže, jel to pričaš o svom tati? Moja sućut. Suci malo nije jasno da li je tu uvreda, pa se ne priznaje pogodak. Ide dalje, Damir kaže, Miroslav lako, glupost na visokom nivou. Opet suci ne priznaju, nema dovoljno elemenata uvrede. Damir sada napada Darka, kaže, Darko, jebo moj tata tvoju mamu. I suci opet kažu, ista situacija, poen za Damira, ali ujedno i autogol, budući da ako je njegov tata jebo njegovu mamu, onda su oni braća, pa vrijeđaš svog brata, mislim, gdje to ide. Miroslav kaže, spusti se do mene, jado jadni, pa mi reci to u lice. Ipak suci kažu, ovo je više poziv na konfrontaciju uživo nego uvreda, prema tome ne priznaje se pogodak. Darko sada napada Damira, kaže, neće ići, moja mama ne voli magarce, ipak nisu braća, njegova mama ne voli magarce. 5:4 za protivničku ekipu i sad Miroslav kaže, kaj ste navalili na Damira, vidite da je čovjek retardiran i to je sad već 6:4, mora priznat, Damir sada u ovom trenutku ne izgleda baš najbolje na terenu i evo ga, zadnji napada, zadnji puca, kaže Sandro kaže smrade, ustaško-četnički, međutim suci to ne priznaju, budući te kažu ta uvreda ima previše logičkih nekonzistentnosti, budući da su ustaše i četnici bili suprotstavljene strane u Drugom svjetskom ratu. Izgleda da je završilo sa nepovoljno za Damira, 6:4, morat će promijeniti taktiku ukoliko planira osvojiti idući meč.